Ана 44 senesi Baksaray'a babamı служить etкен полк келіп тоқтады. Anam haberi oldu. 17 Mayıs günü Baksaray'a gitti. Biz kaldık Akmeş'te. Anam bitası var idi, 90 yaşına kampır. Babam kayıp olgan 42 senesi. Stalingrad түбінде Slavyanka деген yerde, село Гнилой хутор деген yerde anda halak olgan. Ana ona ağla yerden 7 kilometre Pıçkı'ga gitti. Neme Karbabama bitama analarına. Sekiz 10 gün yol gittik. Ana ağlay, kardeşim ağlay, men ağlayım. Ana kampır bir şey üstümüzde naz ele kiyindik, ele çıktık bağım. Bir şey 90 yaşına kampır ne olacak? Ana ile etip yolda bağlam sabretin, ağlaşman, tapar anan tapar sizin deyip. Mektepke başladık barma. Basa kötekli yediler, предатель. Her gün bargan günüm, ağzım burnum kan olup geledim bağam. Ana iletip sonra anam dedi okuma, barma. Babam babası занимался табаководством, снабжал Турцию табаковод. И оттуда привозил немекетіреген турецкий мебель. Анамнар пек бай яшағандар, пек бай екен, Қартбам, Абдраман Қартбар, babam babası. Anam da Urkusta'da тоже pek bай. Acı Karban, Kızıla Karbam. İki kere acılıkka barıp kele. Anam babası develerle Acı Karbaba Urkustalı. Anam kire kolxozga işke kire. Ayağına lap dikiye. Kim olup kim ola. Anamның тезем, олар кама, река Кама протекала там. Бланчық су, каверенка прямо, бланчық су, нечистая вода, непрозрачная. И анда олар через қайықнан договорились, картоп барып сатыштылар. Через Каму, речку. Бірде урожай яқшы oldu, орталық толды картопқа. Келдік енді договор едік, земляника, маленькая земляника, полно кустарники вот так внизу, она нашап тойып келедік, башқасы жоқ ашана. Бедные мы такие, мы поженились, комнаты, новый дом, полы япханар, и кере алифлегенер полан желтый, такие блестят.
Улет Дульберев яңа ев, да, совсем новый дом. 5 на 5, 2 комнаты. И веранда большая, это қайнам ярсында отыра, ярсын бізге берді. Арттағы евде не тұр еді, балам? Бір дане о кроват, бір дане мен кроватым. 2 кровати, 5 на 5, представь, такая комната, да? Все своим трудом, вот потом его ценишь, и қадіріне етесің, и бережно. И вот так вот қарелікнен evленсең, балам, адам пек яқшы яшай. Яшайшын құра, вот это мабетлік, это когда все своим трудом добиваешься. Сейчас ищут богатых, а раньше не искали богатых. Раньше жүрегіңе ятса, бегенсең, кетесің. Татылмабет yaşamak балам. Kavgasız, şamatasız. Sevgi büyük şey balam. Sevgi, dünya sevgiden yaşay. Ah Fatime, ne için anı derine yok onun için. Anı der sana ben alayım. Sadefleri ben olayım.